Robin Nabanja enganzi yihanga kandi umunyishengerokazi wa district ya Kakumiro na Jiran government ya NRM etakizirumbu ebembezi district ya Kagada hamwe na Bunyoro bakaba birukuba munonga ungukanda hati entunguka nerebeka ahabwenshi bintu kugishagika ikira betubalize hanu timukorora ngu NRM government eryamuramwa nguti tukwenda na kutengesa awo abasajja abakuru abali hanu amazima ga Ruhanga mukwenda mugambe niko twali tuli mugambira amasanyalaze mukwera tugajanjaza musindikira abebembezi banyu tujja kukora kubanga nabali ababayiro bayina kye bakozire n'abantu barayongereza awali eke tuli hamwe abarungi NRM okugirora ati nicyo bakugambira akapapulao aka Museveni kasomewo. We are protecting the gains. Nabanja ayongere ashaba abantu ba district ya Kagadi okwejumbira umutekateka ya parish development model no kwebabasi kwebinga hubworo makagabo. President yakaragira esete zinu bakuzigabira bwerere kandi buli muntu ayinafuna million edi. Are we together members? Hati omanye PDM bwe yayizire abandi bagayara bagamba niko bakabagamba abo kumbe muzeyi ali serious nebete kulata abandi mutakujayi hati babakweta olukiiko lwa PDM otagenda mu ndimiro soka niwo soke. Dennis Namara okwatire buyaga West Bendera ashabire enganzi yihanga okwata enshonga z'amataka n'amani na munonga skimu ya Rutete hamwe na naba batirwe byapo mu butashikire omagombo ranka cyaterekera ndayiga hamwe na mpefu y'amataka natwana delegation for Port State Lodge yagirango enshonga ya Rutete resettlement scheme Prime Minister jirebemo abantu batungira obwapa bwabo hamataka gabo barakoresa systematic land demarcation enshonga yakabere yitaka neshonga z'abantu batize byapa right honorable cyaterekera bakabateze byapa baba maraho so ntusaba akwanga ro manifesto ya NRM bilioni 10 ezi government yakashohoza kureba bara compensating abantu bebyapa buyaga West tarimo na milioni na 11 ekitwakatungaga. Uganda is one of those countries that are growing at the highest speed. In fact, we are number 7 among the world countries that are growing at a very high speed. Engineer Jonad Asimwe or Vice Chairman wa NRM habwa burengeri izuba ashabira abantu bono kugambira batahi babo hamwe na no kwicerezamo umukuronda karuru ka President Museveni no ku government ejegumo mu butegetsi. President tiniko wewe mwehule amani ganyaga gamwina kandi mugakozese kumotivatinga abantu omubyaro kurora anti government enekozereki kaireho. Grace Mary Mugasa uri minister w'abakozi na jangu President Museveni ainentekateka nunjo mu programme ziri kutungura abanya-Uganda kandi hati enshonga habwenshi bintu kugumizamo okumashagika nuko Uganda igumizemo kukura kuzana icyo ratukora obwaraba Museveni ainekira atakozere kandi ngo bya kutukora aki nabwekyo akarurukoha oworosereho nuwo mwana habo kuba jaja Museveni atuolekereho ngo esete za PDM akugenda no kuzongera obwingi nuko amakagona gakoreki gazitunge emiyoga kugyongera musente abana ba masomero UP yakubongera musente enguda akuzongera muno manifesto mugia kuirora ebintu byona President Museveni abimanyire. Aha mukorogo Nabanja shabira karuru ka President Museveni hamwe na flag bearers ahari Stephen Twesige owabuyaga East, Dennis Namara owabuyaga West hamwe na Margaret Naziwa woman MP wa Kagadi hamwe na Yosai Ndibwami nkamukuru w'entebe ya Katano amakuru agashakwa Thomas tumwebaze.